Sarthi rong hang la pen lang tuk rong hang arong arat Congress la pen APHLC atum bang plikep susi atum BJP along chipa ogdon. MP kilik nang lejiong ihia party kachisan ason thekpon long. Sonsi therepo ki damtang ni phain koiranar kep arni Phuluni constituency ke parlo Sarthi rong hang la pen langtuk rong hang arong arat amithanga party aphan ningkachi thekawe penajo APHLC la pen Congress asong pen bang plikep suseatum amina party along pen cheo kang si BJP aphan mate pudo mapua phan ho or kipidun bang suki deng ponamaya long aluhia man pen kachi tongdun MLA Dorsing Ronghang, MEC Kambura Kiling, Phuluni BDC Chairman Dhuniram Ronghang Lapen, Ong Dungatum Chitongdun. Maya Long Kachithan Pon, Nang Tumapor Michet Ahut, BJP Asong Along, Nang Cherap Chito Dunke, Mipik Alam Loputa Ning Jepon, Lasi, Klem Dam Rapet Nang Pusi Aning Patipon. Lapen APHLC Aphan, Karbokpon, Sixidol Pusi Kaita, Hangkong, Kitab ot pon lokpo arong kedam siksidul ke torde pusi hemprek nang jipulo nona bangke ke theksi kachekrong kitab ot pon lokpo arong kedam theksera tumke kitab ot pon pe non ke thekte dera joksi kitab ot pon lok loputa arbok pon. News report Public TV Karbi Anglong. Aprang Kongres utke seka thom boisa pinang pen BPL APL ke seka proxy boisa pinang non ke seka hita pinang ni covid ke pata ini keron long malong le te BJP nya long le ke long dagarong uruno doi bangon long dun to hari jirung tha inu to long le lan Dok kilo bangal kilo mahal loh. Bang ini kelong loh. Acha. Kelong litum tuh. Dagarong self help group kando. Group apa?